Human sa pila ka tuig nga pagplano, apan karon mahatagan na yun og katumanan ang damgo sa matag Sugboanon nga malimpyo ang dakbayan gikan sa mga spaghetti wires nga makita bisan asa. Kagahapon lang gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa underground installation of overhead cable wires sa Plaza Sugbo sa pagpanguna ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Nalipay kayo karon nga finally kaning atong programa sa underground cabling and wires has finally come into fruition. What we are doing today is not just about decluttering our streets. It is about reclaiming the beauty of Cebu City, preserving its rich history, and at the same time, ushering it into a more modern and progressive future. Sa niaging tuig na aprobahan sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo ang City Ordinance 2750 nga nagbando sa pagbutang sa underground sa mga kable sa kuryente, mga telecommunication cables, ug uban pang utility companies nga gipangamahanan ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Infrastructure. Matud ni Konsehal Guardo, nalipay siya nga natuman na gyud ang mga ordinansahon tungod kay iyang nakita nga makatabang kini panahon sa katalagman. During the typhoon audit, I saw kami ni Joel, we saw how Cebu, si Raymond and JP were incumbent officials of city. We saw how Cebu City was totally devastated after the typhoon audit. Grabe gyud kayo. Total blackout, no electricity, and there was no telecommunication connectivity. So nakaingon ko that Cebu is not yet disaster ready, disaster resilient ready. So I'm glad that finally this was already approved by the council. So I'm glad also that through the kuwansad ni Mayor Raymond paspas kayo ang pag-approve. I've been fighting for this past previous administration, but wala gyud ma-realize. So, and because of that frustration, I'm glad that Action Mayor Raymond acted immediately and correspondingly mo nang paspas na ata direktor ng barkada. Kipadayag sab ni ini nga walay gasto ang syudad sa pag-implementar sa maong ordinansa. For now, this will be at no cost to the city government, since this is a proof of concept for showcase lang nila, no, ang features, ang expectations sa mga tao ba after they put underground, limpyo na kayo. We saw telco before, we present to them before and after nga ingana ni kahugo before and then after we put underground, limpyo na kayo. Then we have to show to the public that if the public would appreciate ang kaning effort, then the city government can continue and expand, but that will come up with the terms of agreement but that will cross through the Joint Venture Selection Committee. Ang FiberNet Construct Corporation mao ang mo-underground sa mga kable sa telco. Matud ni Neil S. Bongon, ang Director sa Planning and Solutions sa FiberNet Construct Corporation, ilang paningkamutan nga sa katapusan sa Abril karon tuiga, makabutang na sila sa mga cable wires sa underground. Initially, we'll be drilling around 1 kilometer dito sa Burgos, Briones, and Sacusalem. Yun lang, up to the corner of Osmeña as a pilot area. We'll try our best na ma-deliver by end of April the infrastructure and slowly makapagbaba na rin si Telco. Telco cannot do it one time, definitely. Because apektado kayo. Maraming mawawalan ng signal. So we need to do it slowly para yung seamless yung transition from aerial to underground, hindi apektado yung mga subscriber, yung mga customer ng Telco. Kipadayag usab ni Bungon nga gabi hantod sa kadlawon sila magtrabaho ug siguruhon nila nga magian ra ang area kung asa sila magtrabaho pag-abot na sa buntag aron dili kini makakosog traffic sa dalan. Kabahin niini, kipasalamatan ni Mayor Garcia ang tanan nga mga telecommunication company nga nitabang aron ma-realize ang maong proyekto. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.